Sometimes we tell our children something they don't like to hear. Бид нар хүүхдүүдтэй заримдаа бас сонсохыг хүсэхгүй байгаа үсэг. Oh, Daddy, you don't love me anymore. Хайрлаа намайг хайргүй. Yes, I love you. That's why I tell you this. Би чамд хайртай л учраас энэ үгийг хэлж. Not to harm you, to help you. Тийм чамаагаа өвдөхийн тулд. In the future, what I tell you will protect your life. Миний хэлж байгаа энэ үг ирээдүйд чиний амьдралыг хамгаалах юм аа. Understand what I'm saying? Миний хэлж байгааг ойлгож байна. So sometimes God has to tell us certain things we don't like to hear. Заримдаа бурхан бидэнд сонсох дургүй юмсыг маань хэлдэг. But we have to hear Харин бид сонсох ёстой and шүү. take it in Тэг авах ёстой дэрэг. and align our lives. Тэгээд өөрсдөө амьдралыг түүнийг Because God knows what He wants. Учир нь бурхан юу хүсэж байгаагаа мэддэг. God knows what He wants to do. Бурхан юу хийх ёстойгоо ч мэддэг. And He knows what it takes to do it. What it takes to do it. Тэгээд тэр зүйл хийгдсэн байхын тулд яах ёстой ч тэр мэддэг. He knows what type of believers can do what He wants them to do. Ерөөсөө бурхантай хийхийг хүсэж байгаа тэр зүйлийг ямар төрлийн итгэгч нар хийх ёстой ч мэддэг. He knows what type of church can shake the nation. Үндэснийг яг ямар төрлийн сүнс эсрэхийг тэр мэддэг. That's why we have to let Him be. Өнөөдрөөс бид нар түүнийг бүр Let Him talk ярихыг зөвшөөрөх. so we understand how He thinks. Ингэснээрээ бид нар түүний бодлыг So we can understand what He says. түүний хэлж байгааг ойлгох болно. Amen? Амен. So Luke was very sharp. За Лук энэс үнэхээр He said, хуц хэлж I followed Him all the way. замын турш Иесусыг дагсан. I know what He's doing. Би тэр юу хийж байгааг мэддэг. So I write to you now. Тийм учраас чам бичиж байна. Because something is going to happen. Яг л үнэхээр нэг юм болж байна. That's why we better read the Acts of the Apostles. Тэгэхээр бид нар энэ үгс унших хэрэгтэй. Amen? Амен. Let's take a break. За